enkulu yasephakameni. Ngiyabonga ukunikwa ithuba elihle elingcwele elingadingi konikwa, elithanda abantu abanenhlonipho. Le nkonzo lena idume kakhulu bantwana basesilwini, kakhulu ngenhlonipho, nanokuthi ke sikhonza uNkulunkulu ngendlela yesintu, ngendlela esiyiyo. Asizinyezi ngokuba abantu. Siyababona odadewethu namadodakazi, ubona ukuthi ukube bayazenzela lezi inwele abayixhoma emakhanda ngabe seziyamila, kodwa azimili ngoba uNkulunkulu akakudalanga kanjalo. Makufika izidalwa zakini zizokulekelela ezitheni zakho, ziyathola uxhome inwele ezingaziwe ekhaya, bese zithi umntwana wethu asimazi enje, akusenje wethu. Nibhekisise lokho bantu bami. Le nkonzo lena inkosi izanokusa inkosi ukuhlabelela kube ngangani. Ungabika abantu abayibumbayo. Sikhona isikhathi la uzahlabelela khona wedwa. La kuyofuna ukuthi uhlabelele khona wedwa. Ukhombise ukuthi wena uphume phakame. Ukuzosusa izosusa izosusa yo
Jabula wena ina Zulu jabula wena ayisini lo sinqamile asinqamile busweni Saga isililo sinqamile sinqamile isililo sinqamile Bombela labantwana isililo ethi sigcine ngaye ukuthi ahlupheke lenyanga lena abantwana basesilwini inyanga yosizi kobaba bethu ababekhona ngesikhathi kuhamba umqalo endlela akekho ayazi ukuthi umuntu onjengalona engafa emhlabeni yehlula inkosi yezinomhlaba nanxa ivalelisa emzini wengcwele wasephakameni ithi angisawubuya ngenyama sengiyobuya ngomoya iphuma ihaqazela ngamadolo ithi ngijahe ndwendela inkosi entsha isiyidahile yes lenyanga lena abantwana basesilwini abanye bazaqa bonda ngayo ngoba babehlekwa yizwe bethi bawuke babone ukuthi bayoshonaphi uNkulunkulu wabo uhambile emhlabeni noma ithemba labo liphelile kodwa uNkulunkulu wasephakameni engemncinyane kwangekikho kwangakabona kuphela kobuNazaretha kuleso sikhathi amen njengoba ninje namhlanje inkosi yamakhosi uBhombela isitimela samampondo abantwana basesilwini akazange sithole isikhathi sokuphumula nenjabulo funeka uMnazaretha ucabange kanjalo ukuthi inkosi yasephakameni ayizange sithole isikhathi sokuthokoza njengamadoda emzini wabo nina niyajabula emzini yenu nidlalisa ngishabazulu benu nidlalisa nezingane zenu niyahaqazelelwa nilethela ukudla ngama-tray namhlanje ngalezi zinsuku zanamhlanje qhamuka ngapha nangapha abanye banamakhosikazi amabili kodwa le esikhuluma ngayo namhlanje wawashiya abantwana basesilwini kwakhala esilile emzini kontwana wathaka kwayile yathi ngizoshonaphi eseshilo umuntu wasezulwini inkukhu bantu bami ayihlali nezimpangela impangela ayihlali nezinkukhu mawinyoni yasezulwini ngeke ukwazi ukuhlala nabantu uyahlala nabantu ngoba uthunywe kibo kodwa ngisho ukuthi kwathi makufika lezi zinsuku bantwana bakaNkulunkulu noma uBhombela ezokuphuma emzini wabantwana bathakathi kwamuncu kwakhala intombi yakwaHadele yakhishwa isililo yathi hawu uJehova onjani lo okwehlukanisa nami kuphela kwakho sibanibani na wathi mama ngazi la ngiyakhona
wathi usekhulume nezwe elikhulu, wathi amtshela amakhosikazi ahamba ogana abanye abantu. Usekhulume nezwe elikhulu lokuthi amakhosikazi awabuyele kubo ngoba ngeke ngimuzwe nxa ikhuluma. Yaphuma indoda, yaphuma abantwana basezulwini, umqalo wendlela waphuma emzini wakoNontanda abathakathi, ephuma kunosizi nezinyembezi. Kungemnandi. Akekho umuntu owahluphekiswa wenkosi yasephakameni phansi kumthunzi welanga. Ngokuhlupheka efuna mina nawe, efuna ukwenza leli bandla nalobu ngcwele lo. Amen. Singaziphatha kahle abantwana basesizweni. Amen. Usiphathe kahle nawe intombi yakwakho noma uma uyintombi yakini, ushaye uqivize, uzizwe ukuthi nginkosazana yasephakameni. Uma umakoti wasephakameni, ungabuhambuma phansi kwezihlahla naseyikhosheni, kodwa ushaye uqivize, usitshele ukuthi mina ngumntwana wenkosi. Inkosi yasephakameni inigezile abantu bami, akubonakali ngishisalukazi ephakameni. Amen. Kodwa-ke ungabe usuthi uyokwenelisa abantu abahambe bethi lesi sitho sakho ngathi siyapholishwa. Wenzele ukuthi inkosi yasephakameni ibe nendawo kuwe ngemzuzu nezikhathi. Kodwa into engiyizele lapha abantwana basesibili kakhulu, ngizobonga ngincome ukuthi ngiyabonga uNkulunkulu angathi anganandisela lapho la ngithathe khona, uNkulunkulu aphinde kasikhombisa. Amen. Labe ngithatha khona ngihlangabeza inkosi yasephakameni, kade kugingwa manje, kugingwa hayi abantu abahlala emantwaleni nabaphuzayo, kodwa kugingwa abantu abafana nami nawe. Amen. AmaNazaretha nabagcotshwa abathize, akade bengafuni ukuthi inkosi ize la. Amen. Angazi ukuthi bangenwe yini. Ngithema ngicabanga uma phuma umkhankaso obonga amathembele, ngacabanga abantwana basezulwini ukuthi hayi eke ngiqale esandanezwe ithempele lasebenza kakhulu, cishe labo number 1. Awukho into yesihlula inkosi enkulu yasephakameni. Uma indoda isizodlula emhlabeni, uma indoda isizodlula emhlabeni yabona umqalo wendlela, ehamba eceleni kwesicathulo sekuphela isicathulo, yayisisondela le ndoda yathi hawu baba, yathi baba Nkosi yamakhosi, wena uyinceku yenkosi, ngicela ukuthi ungimele ngihambe ngiyokuthengela engibona ukuthi usushoda ngakho. Yathi inkosi mntana muthi angime lapha na, wathi uthi yebo mana Nkosi yasezulwini la. Yayiseyama inkosi yasezulwini, yagijima indoda, yajuluka amanzi, ibheke esitolo, yathi mayifika esitolo yabuza, yabuya futhi yabuya ngejubane yazobuza, yathi inkosi, yathi ngikhohliwe ukubuza ukuthi inkosi, inceku yenkosi ifaka size ba onyaweni lwami. Wabuyela gijima, wathi mayifika esitolo wayesethenga amabhutsi, wathenga amasokisi, wafika wathi inkosi, inceku yenkosi, ngibona sukuhambe eceleni kwesicathulo, ngicela ukucathulele, kanti insuku zawusephelile emhlabeni. Bakhona abanye abantu abanenhlamba, abanye ngiyakhumbula omunye usonta khona owakhuluma ngokuthi wathi mabekhetha inkosi nodade wabo, kwasekhuluma omunye umfowabo wathi wena njengoba usukhetha inkosi yasephakameni, ungamhluphi umama unenkonzo yakhe, ungamtsheli ngoshaya, ngoba ngiyabaza abantu babashaya bakhathaza. Wayesethula, niyasebenza abantwana basesibini eitimeleni, angathi ningasebenza kahle kodwa niphathela ningabethuka abantu. Amen. Uma isesho njalo abantwana bakaNkulunkulu, bahamba ngelinye ilanga, angazi ukuthi sadibana kanjani emzini hlobo, sadibana kushuma uthuli enkonzweni esitimeleni, ngisemoyeni wasezulwini. Amen.
angazi kwenzeka kanjani bantwana bakaNkulunkulu yini ayayizwa wakhona umehluko wathi mayehla lapho wayesethi angathi ngizwenye into namhlanje kusho yena loyo akadethi bengaphazanyiswa ngishaya wathi mayiseyikhethile inkosi enkulu yasephakameni kanti izinto zakhe seziyaphela abanye beza bezothatha ithikiti bashumele benkosi abanye banenhlanhla bazothatha istem Shemba akekho umprofeti ofana noShemba emhlabeni akekho umprofeti ofakhuluma nehlahla nomaselesele nazo zonke izinto nezikomo Shemba phela amen manje ngomfanisi nezinye inkonzo makuthiwa unganyatheli hlonipha unyatheli makuthiwa wo ungadluli uthema isehletho kufa yakhethwa inkosi wayikhetha inkosi emangingaphosisi masinyana wayesebhajadiswa emzini engcwele wasekuthuthukeni enuwakhaya wayesebhajadiswa emzini engcwele wasekuthuthukeni kwamhlaba uthema isehletho kufa wayesesho kwabakubo wayesetha ngazi wathi kodwa angiyibone enye into ngiyabona ukuthi ukufa kuzomehlula kodwa ngiyibone enye into angiyibone enye into engangiphelezela ngicela ukuthi nize ningifunele loyo engathi xa esitimeleni ngimkhetha inkosi yasephakameni wayephethe inkonzo uyena okuthiwa uyongiphelezela amen Shabula wena Zulu Wena Zulu Shabula wena Wena Mshaba Shabula Shabula wena indaba kaBhomela ithi inkosi yasephakameni ibhala phansi akazi nomuntu ukuthi ibhalani ibhala phansi ithi ha mntanami sesiyohlangana emadleleni ahlaza mina nawe ngeke sisabonana la kodwa sesiyohlangana enkalweni nasemadleleni ahlaza mina nawe uma ehamba nomuntu ehlethwa izifo ehlethwa ukufa ngaze emva kwesikhathi esingakanani bayasho baba bethu kodwa abanye babenganaki ungenzi izinto noma izintumayelo zalapha ePhakameni naka ubhale phansi utshela abantu abakho intumayelo zasePhakameni bantwana basesibini kwasuka uThixo kwasuka inkosi uJesu Kristu kubantwana bakwaIsrael weza kulesi sizwe esinqulu zobala uqobo lwakhe usenamandla aphindwe kasikhombisa namhlanje njengoba nina nizwi ezinwele zenu ukubona namhlanje kuthuluma ngishingane ezincane ezomphunza esakhuluma ubisi ezinamagwesigunda amashiskopo ungazi ukuthi sifuze bani ngoba inkosi uJesu Kristu kwathi akayobeka impucu ekhanda lakhe uma isefika endaweni imbe lapho la siya khona wonke umuntu la kuzophela khona inkani nakuwo wonke umuntu kimi nawe yasho ngale indoda yathi ngafika emphela inkani ngathola emfuleni la kuhamba khona befundisi behla benyuka sebeze bavuvukala inyawo zanga mayishifika emphela inkani le ndoda lena sekuqhamuka inkosi yesinomhlaba
umhlaba ubhombele isitimela samampondlo wayesesemhlabeni ngaleso sikhathi waqhamuka wafika washo kulogoqoza abantu lohlaba abantu ngemfolokho indoda emnyama wathi mntanami wathi le ndoda ngiyayazi ngibonile emhlabeni washo njalo wawumfundisi umwelase bantwana baseswini wathi ngibona mangifika la kade kusha khona umlilo ngabona amalahle ecima inkosi yasephakameni siyikhombe ngomunwe acima umlilo kodwa lengikhasa ukuthi le ndoda lena yathi mayisise kuzimeni kuqhamuka ubhombele isitimela samampondlo zama zonke izinto ithi yamatse isikhoko wafika tshela lo muntu wathi mntanami inkosi yasephakameni yayisho ngisho endodeni endala ukuthi mntanami yayithi ngoba sezulwini nabantu abayo yathi ngiyamazi nempela abantwana basezulwini uma ngabe othize indoda ethize yasebumnyameni isibuza lo muntu uyathi wena uyamazi nansi inceku yezulu ithi yakwazi wena uyamazi na wathi ngiyamazi wathi umbona nephi sekukhulunywa kuthethwa icala la siyakhona siye sikhombe phezulu kodwa izulu asilazi noma lisekudluleni komhlaba noma lisekupheleni komhlaba sazi ukuthi kuphi kodwa usheshe ufike uma ungenazo uma ungabanga nayo inkani uma ungabanga nazo izihibe okuthiwa makuthiwa ungakwenzi lokhu wakwenza ngenkani usheshe ufike khona ekhaya waqala abantwana baseswini yasho le ndoda yathi angiyamazi wathi umbone wathi wayehambisa ivangeli lo emhlabeni ngambona ngase ngithenga izicathulo zakho wathi lezo zicathulo zakho zikusindisile yamthatha inkosi yasephakameni yayamfaka enjabulweni yenkosi yakhe yathi mntanami usasuboshwa njengoba kuthiwa suboshwa uma kufanele uboshwe ngizokufaka enhlongweni lasephakameni ngizokufaka ejele lasephakameni washo njalo inkosazana leyithanda kakhulu abantu besilisa kodwa kwabuye ukuthi mawuse kulwesihlanu ibisisho lenkosazana ithi sengilindele isabatha kusasa noma tonight I'm not available and up until tomorrow ungambheki ngoba ngisuke ngisesabatheni ngaleso sikhathi okwenza ukuthi uma isihlabelela uma isihlabelela esigodini sosizi yayizwa inkosi yasephakameni Ngosina nginethemba ngiyintombi ayomnazare 92 nangiya ngosina nginethemba ngiyintombi
Kuyenyakazisa isihlalo yasho ukuthi ukhona okhalayo ukhala endaweni yethu. Sesikogweni sezinja la kuphelela khona uNondini. Uyakhunjulwa umntana uma unenhlamba. Amen. Uyakhunjulwa uma unenhlamba. Kodwa ungasenzi isono ngoba uthola ukuthi uyokhunjulwa. Okungenziwa makusukwethu. Nempela abantwana benkosi bathe idonsa ngesandla inkosi yasePhakameni. Uyabuya lo muntu uzotshela abakubo uthi hayi ngihambe kahle kakhulu. Ngitshengise endaweni lapho la kushunqa khona. Ngadlula esikogweni samafutha. Ngadlula kwesamanzi. Ngadlula kwesomlilo. Yangithatha indoda ngidijela kwesodaka. Uthi inkosi yasePhakameni ufike yangithatha yangigeza. Wathi mlandele lo muntu mkhulu. Ufikile wolandelwa uhambe kahle ukhishwe uyelo enayo emhlabeni esikogweni. Kwaqala bathwali kanti kuyenzeka into enjengala azange uthi bathi abasePhakameni omnipresent. Akathe la ezola seSouth Africa bese seSwazini. Othe seSwazini eseGoli esemzweni engcolo wasePhakameni kodwa bese ezulwini. Yabo omnipresent akazange bebikho umprofeti ofana noShepherd. Amen. Kodwa ningasenzi yena. Amen. Ungazami ukuzenza yena. Amen. Ngoba somunye insuku zakho. Amen. Unyani weinsuku zakho kuyophela amakhulu amahlanu eminyaka bengakwazi abakini kwashona. Kubi ePhakameni bantwana basesibini sethembele ukuthi umuntu uyavuka emoyeni. Amen. Noma ngabe ubanjiwe noma ngabe mina ngahla umnikelo wenkosi enkulu yasePhakameni kufanele ngisho ngithi bantu bami ngicela ningithathele inkomo ngihlawulele ePhakameni ngiqedile imali yasePhakameni. Ya ungakwili nje uthi nje qwi angathi igabade kanti kufa umuntu ngafisa wenja sebenzi yakho ezokhuluma. Amen. Bantwana abasesizulwini ngiyabonga umsa wabaphathi bonga isibindi sabaphathi somahambi nabantu ababi. Amen. Abanivumelanga ukufaka abantu ababi. Bakhona abantu abashumayela ivangeli libi. Amen. Namanje nje wathi kukhona inkosi yasePhakameni kuyiwa khona wathiwa inkosi ngoba imali yakhe iyadliwa. Kwathi inkosi ikhulumile yathi kuhle yathi usolana yathi kuphuwena le ndawo la. Le ndawo yenzwana. Sile safika sathi inkosi yethu nomhlaba besicela ukuthi ubaba akasibukelele kandawo lapho yathi abantu abami yathi msanungehlisa ngenyusa msanungehlisa ngenyusa ngeke ngisahlaba isoyi inganalo umusi nganomusa senawaka isoyi lani manje. Bathi baba sizokunika thina imali uhlangabeza ubaba manje njalo sizokunika thina baba umnikelo yebhasapha hlobo sakho kukhona into engayibheka ngenothisa namhlanje ushamba kanawo umngane emhlabeni. Qinisile ingangibiza inkosi yasePhakameni phakathi kwabantu engithatha iyohleba nami lapha kodwa akusiyo umngane wami. Bese nize nidumane nithi uyangithanda umchuni inkosi. Hayi
akasiyo umngane womuntu, akasiyo ukuphela uyekhaya sebenzele ekhaya. Ngiyabongela amakhosi abona uNkulunkulu wasePhalamende, kodwa ingcosana. Ngiyayibongela inkosi yamakhosi eyabona uNkulunkulu wasePhalamende, eyabanga isihlalo naye, yathi wena ngwasesizweni, yathi wena ngicela ukuthi ngihlale mina, ngihlale ngapha, wena uhlale ngapha, ngoba wena uyinkosi yasesizweni, mina ngiyinkosi yasemhlabeni. Abantu abanayo inhlanhla kakhulu amakhosi ayadideka emhlabeni, bathi masebefikile noma inkosi ingakho bathiwa namakhosana, ngoba kwala amakhosi kulandela ushayela. Kwase kuthiwa izinsizwa zingamakhosana. Amakhosi awavumi ukulandela inkosi yasePhalamende. Isikhathi esiningi ayala, babona ngathi isithunzi sabo siyehla. Uyasho njalo indoda yathi ngalibonile khuzwa ibayede, lakhuzwa, kodwa into esalile emhlabeni kusala uhameni uyingcwele sekhuzela ukuqabedela umdalo wezinsuku inkosi yakithi ehlaba ezinyama soyini ayikho into abantwana basesibini ekhona enhle eyophinda ibe khona ukube nabantu bayazi. Angabe njengoba kuthiwa nje kuzwa umhlaba wonke, izwe lonke baye enkosini yasePhalamende bethi sicela izwe inkosi liwine izwe lakithi. Ukube bayazi abantu manje basuke bethatha ishembe bambona ngathi umuntu, ngoba embethe isikhumba esifana nabo ukudideka lo. Aloyi libuyana. Amen. Qinisile. Amen. Yasho inkosi yesinomhlaba isembethe inyanga yezulu esikhathini esadlula phambili, yathi bantu bami, yathi dedani masinya anikele lo useyadlula emhlabeni. Esho umuntu ophilayo isikhathi sakhe sesiphelile, ngisafika la yakho. Ubani waziyo uma ifika indoda izobika ithi inkosi umvangela ukanini uthi angimcelela indlela usehamba, ithi inkosi yasePhalamende ngitshela ukuthi akawuqedwe umsebenzi kababa, saza ubamba umphefumulo wakhe iminyaka emihlanu. Niyamazi ushembe noma siyenza nje, kodwa ngiqinisile abantu abamdideka, ngoba kudideka ngisho abafakile abambethe amajazi babusiswa phezu kwentaba umhlangano, kodwa basadideka. Mawabela ubumnyama wabela ubumnyama. Amen. Baba ngilolo kambo olo sisi nami kuchukuka badele wakithi ePhalamende bantwana basesibini angabe ngicabanga ngithi izwe lasezantsi lalingamboni nalingimoni namhlanje. Kusekhona befundisa ukubala zonke inkonzo namagama ongawazi asukela nje engqondweni yomuntu aliqambe ibandla lakumuntu. Kodwa khona uthunyiweyo ophethe imbenge, yasho njalo inkosi yasesibini yathi kuthiwa ngizophetha imbenge, iphethe imbenge bantwana basesibini ngempela yasesibini. Ungajahi phambili, ungajahi ukuthi ubona izinto zonke, wacela umankoti bantu bami, wathi inkosi, wathi ngiyacela ngikhombisa ukuhamba komphefumulo womuntu ukuthi uhamba kanjani. Yathi inkosi ngizokusiza mntwana. Wahamba sethanda ukukhohlwa, wayesehlabeka umamezana. Yayisithi inkosi esekhula kakhulu, esithi inkosi sondela mntanami uzobona umphefumulo ukhamba. Kodwa ngisho ukuthi ungajibhisi into engakafiki kuwe. Uzoba nenkinga. Ukuba ikhonjiswa uNkulunkulu kwakungcono lo. Kodwa wacela. Kwakuba bezala eqaleni. Uma kuba bezala hlabeka wathi mntanami sondela ke manje
uzobona uyihlo sehambe emhlabeni uzobona ukuphuma komphefumulo womuntu akusho ukuqabadela wakithi indoda yazi ezulwini ithi semhlabeni ibiyazi ezulwini kwenzeka mawuhambe emhlabeni yazi noma ungenile noma ungena akekho umfundisi onjalo ngisho uArchbishop akazilutho amen uthi nje sithandaza phela wasondela umakoti wasigoqa lapho siphotha wayesebona yafika yayisiphuma yayisenaba lendoda yayisivula umlomo yakhamisa yathi mayikhamisa waphuma lo muntu lona okuyena kumphefumulo waphuma lo muntu uthe mayiphume njengalapha wabuye sekuya lezikhali ukuthi wayithatha ngaso lezo sikhathi wayixova indoda wathi awuhambanga kahle awungiphathanga kahle wathatha manje wawathala ekhanda wayichifiza indoda yaze bezicaba bona umakoti weyakho wakhala wazayithuliswa wakhala zokuqala yabona into engazangayiqonda ubona sihlobo sami uyifuna into ongayazi khona abantu abadalelwe bese sizwini bengakafika emhlabeni abakhona ngiyaxolisa ungafundi incwadi ngisefunda sithulile umsebenzi mningi khala umakoti wazoqoqana uthe mayiqeda ukhala umakoti wayesebonakala ukuthi hawu wedabukile umakoti ngoba bezalo bemthanda kwakuhle kwakuhle kwaphela iminyaka emibili kwathi maphela iminyaka emibili wahlabe kuninezala kwathi mayihlabe kuninezala zahamba izinsuku yayisihle inkosi yathi msondela mntwana mozobona umphefumulo ayicele into yakho izulu monama kunenza noma unganenza bathi mesesondela wahlala waziphotha yayisithula inkosikazi kanjalo yayisithula inkosikazi yaphinda yaqoqa yazi maka yayikuvala umoya umlomo ayangakhamisa yaphuma lengane umphefumulo waphuma ngezinyawo wathi waphuma ngezinyawo waphuma ingane enhle ongazama uyibone olwazala emhlabeni zase ziyangena ingilosi zasezulwini zase ziyigqokisa zase ziyigeza zayigqokisa zathi halala nkosikazi enhle yabuye lo mphefumulo wazobonga wathi nkosikazi engcwele wathi ungiphathe kahle ngihlale kahle esidumbini sakho uhambe nenkosi uziyongena embusweni wenkosi yakho amen kuba umphefumulo bongesidunjini kwaze kwafika la ihleka khona umakoti wayesemamatheka wahleka wathi uyazibamba akwangavuma wabona into enhle angasangayibona kanti lapho layisexabanise khona nendoda yathi kwathi makuhamba baba wakhala kakhulu namhlanje kuhleka kuthi wengasho thona isho le kodwa kwaze wafika la izoyisho khona wathi mayisezoyisho waqoqa wageza waqoqa bamuhle ngoba wazi ukuthi mangeke abatshela labantu iyashana kimi kodwa ngichaza ukuthi bayifuna into mayithola ithi indoda ngelinye ilanga omunye umfana wentaba zakithi uma esedlule emhlabeni uthi bayikuthanda kakhulu kodwa ubona ukuthi kwaqasho ukuthanda kodwa uthi mayisedlule emhlabeni mayifika ngale usho komunye umfana uzodwa esibanibani uyazi tshela abantu bakithi ukuthi angithakathwanga mina banginike ingilosi enongifanele yangibulala hlobo sami phathe kahle incebe yenkosi nguye ekhosana nenkosana angithanda kahle akekho umphatha kahle manje ngamhlupha mina ngikwaqasa eqotho
kodwa ngichaza ukuthi hlobo sami ungasihluphi geza ube muhle yathi mayisifika le ndoda biza umndeni yathi lo mankoti nani khona nambona umkami wakhala kanjani mhlawumbe wathi namhlanje uthe makhamba umama wahlela wabe yathe kuthiwe ngingasho ukuthi ngiboneni nalokho ngangeke ngisho wayeseqala wageza wathi ngicela ukuhlambuluka wahlambuluka qeda wathi mayesehlambuluke esephakathi kwabo wathi lalelani wathi ngizothi mangiqeda kusho lokho bese ngiyadlula emhlabeni Nkosi busisi Nkosi busisi elizwi amen Ingathi ngwanuba 108 Wina